Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आता ते महाराष्ट्राची लोक गाड्या घेऊन गोव्यात येतात, किती MH गाड्या गोव्यात असतात, पण गोवा टुरिस्टिक प्लेस असल्या कारणाने मी काय थांबू शकत नाही. दुसरी गोष्ट अशी आहे, आपण जर मुंबईला गेलो और महाराष्ट्रात गेलो, ते आमच्याकडे 48 आवर्स ते 72 आवर्सचा RT-PCR मागतात. हे आपण त्यांच्याकडे मागू शकतो. सेकंड वेव्ह ऑफ कोविड पॅन्डेमिक, वी आर टोटली प्रिपेअर्ड. ॲज आय वॉज टेलिंग इन द मॉर्निंग, we have kept our infrastructure intact. The ASI hospital, South Goa District Hospital, is still under the administration of Dean Goa Medical College, and we are now better prepared with all kinds of equipment, HFNOs and ventilators. So we are not going to decommission, but we want to reduce COVID wards, basically because we have other jobs to do. We have to do teaching, we have to conduct exams, we have so many MBBS students, nursing students. That is our primary job, no? कॉम्प्लिकेटेड एक्टोपिक प्रेग्नन्सी केस DMCच्या दोतोरांनी हालीच यशस्वी सोडली. पडल्या 60 वर्षातली अशा प्रकारची भारतातली तिसरी आणि संवसारातली 41वी केस. कितें जालें की प्रेग्नन्सी ती युट्रसाच्या भायर आशिल्ली आनी ती प्रेग्नन्सी आशिल्ली लिव्हराच्या भितर, पाटली लिव्हरान आनी पाटली लिव्हराच्या भायर. तर जेन्ना तेका आमी पेशंटाचो अल्ट्रासावंड केलो आमच्या रेजिडेंटांनी, तांकां ती प्रेग्नन्सीचो सॅक दिसलो विथ अ डेव्हलपिंग फिटस एम्ब्रियो विदीन, आनी त्या फिटल एम्ब्रियोची हार्टबीट चालू आशिल्लें. म्हणजे कितें, इट वॉज अ लायव्ह एक्टोपिक प्रेग्नन्सी विदीन द लिव्हर. So that was the beauty of it. It is one of the rarest things to see like that. We are happy to say that this patient was discharged after a stay of about 10 to 12 days. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि चेतन गवस.